الزول في الاول هي ساكنين لحد 11 فبراير 2021 اقلا نوغال دار ذاكيني لا ريبوبليك يعني راهم راح نتقدم فرانسيس نوغال دار ذاكيني عندك كتنجمع عندك خدمني قراون يعني الجزائريين لي الجزائريين فوالا دونك اقلا نوغال تلاقي غروان تيكو 5 تلفزيون كندا تلفزيون تقبيليت قال الديوا كنا وندناوي كرا كاكي نسال نضارون يتكملن كاكي اما ذي تمورت اما ذاكي ذي فرنسا نغندا النظام نزمر دنيني هاد نزيا كاروان الساكيني ذا غنتيك خاصيني ماشي تصل غاشي قلان ماشي إن شي طوح في دورة النعتان رنان كاكرا ولا دياريش ما كيني لي ستوند كيلان داكي ريشن رنان كاكرا هاد كرا كاكيتني جاني من تروح لروسا نعدان ماشي ما كون دنيا شويت راه تشغل الغاشي ماشي الا خضعنا دنيني بلي ماشي انا الجزائريين كان يخدم ذاك يقراوان لا نويا زمر ما دوالي ما كثرنا غدورا توالي بلي ماشي انا الجزائريين وقال لك توالي مذفرين ماشي غادي الجزائريين ماشي لان ولا منقر لي كوت ديفواريان لي كومور الا ولا دويزو منقر ساكن اسبانيوليين خدمني ونشبه ذاك اليوم اونيني دوز ديالنا اوندنا وين كرا توكني وين كاكيا اي تي كي 5 يعني التلفزيون القبائلي ديال كندا دوز ديالنا C'est parce que déjà ما كونتني وحدنا كتاب يعرف ساكيلا يعني لي ستوند يعني المنقر لي زاكورات لي زاكورات والنوال مازال كان الكوال ساكيني ونظر démocratisation de savoir, donner la chance à tout le monde. لكل جزائري وجزائرية هناك حق. Il y a un droit, le droit à la santé, le droit au savoir. Il faut que ce soit démocratisé. Et l'État, la révolution, ben oui, la semi-révolution, non, ce n'est pas une semi-révolution. Je ne suis pas d'accord. C'est une révolution au sens propre de mots. Une révolution qui a duré pendant 2 ans d'une manière pacifique. Il fallait être. Moi, je crois que je vais m'arrêter parce que je ne supporte pas loin la violence. Je suis désolé. Voilà. Non, c'est juste par rapport à notre camarade là qui vient de parler. Il a voulu une semi-révolution. Ah oui, nous avons le droit de s'exprimer, nous avons le droit de poser des questionnements. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec vous. Exactement. ما شفناهاش في الفيلم الجزائريين، ما راناش هنايا باش نعطيو درس. C'est quoi ce Parlement? Introduisez-vous Est-ce qu'ils vont se présenter aux élections législatives? Pour quelle raison? Est-ce que l'intirabat chiliya, est-ce qu'elle va changer le chab jazari? Non. Le SMIC toujours 18 000 dinars. Le peuple algérien, il n'arrive pas à vivre convenablement. L'Algérie, c'est un pays qui est capable de nourrir 400 millions d'habitants. L'Algérie, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est des experts qui ont dit que l'Algérie est capable de nourrir 400 millions. جيبوا الثورة تعطيها لك بالعقل حتى في الدم تاع تجديد اسمه برك تجديد الأجداد في الأصل عنده محمد تجديد شهيد بارك
يدخل في الروح ديالو. محمد تجديد عاون هذه الثورة، عاونها باش تكسيليري. جيناهم بزاف بصح ما يقدروش يخدموا كيما يقولوا، ما تقدروش. إلي كونفانكي لا فامي تجديد اسمعوا مليح، قضية محمد تجديد ماشي تاع لا فامي تجديد، تاع 43 مليون رجال ونساء. استغفر الله ما تكسرش راسك، افتح بنيتك عرف الاركان اسمي 13 شهر. هذا حراك حراك الاحزاب، هذا حراك الشعب، هذا حراك الشعب. نعمل أما كوننا تمديدنا ميتورا أو تيكي 5 تلفزيون في كندا تلفزيون قبيليت أما كوننا ما تشاباس يعني قلنا نغاشي المستشفى عدان غم شاني عدان وليد شحال إلا نغاشيو أنا عرضنا ودناويتو هنا إلا كاساكين بقمراحة تجوزا فرنسي. أمر لازم نوحدوا، لازم نكونوا كاع هوا السيستم اللي ما عندكش الشرعية البريسواسيون ديال النيوكولونياليزم. هذا البلطجية اللي راهم يدخلوا بيناتنا، هذا البلطجية اللي راهم يدخلوا بيناتنا إلا ما نخليوهمش. هذو سيدي ميكروب، اسكو تخليو الميكروب يدخل في البيت نتاعك؟ لازم تحاربوا لي ميكروب هذو. انا البلطجيات أفن وين إلا نساكيون الغاشي ذاكيون خاصو لما غيني توالي مسلبة بزافينا كينا ماشي في قراون الجزائر ماشي في قراون الجزائريين ماشي لا كوت ديفوار ويا النظام يا لتشاد راغن يا ويكيون متوالي مكان ويكيون الجزائريين. الحد تاعنا والمطالب تاعنا ما بدلوش. مطالب الشعب الجزائري من 16 فبراير 2019 ما بدلوش مطالب الشعب الجزائري. قال لك تسليم السلطة للشعب، دولة مدنية، حرية التعبير، والشعب يضمن الاستقلال، يطلب الاستقلال. أمر الجالية الجزائرية من فضلكم La défense des droits de la terre et des droits humains en Algérie à partir des mots que socialement construits. Par exemple, tu prends le mot Hirak, tu vas aller au Maroc, tu vas aller dans les pays du Golfe, ça s'appelle pas Hirak, ça s'appelle le Harak en arabe. Je vois qu'il y a des arabisants, ça s'appelle Harak. En Algérie, on a dit le Harak, c'est pas la même chose. Le Harak, mushtaq من كلمة حركة. C'est quand tu traduis en français dans le dessin arabe, c'est avancer ses cheveux, c'est gratter, allez-y, titiller, basculer, pousser, on y va. C'est-à-dire c'est le verbe, on va y aller à quelque chose, en arabe. Et quand tu vas socialement, par exemple tu discutes avec ma mère, elle a 82 ans, elle fait fondre du fer. C'est pareil, elle fait fondre du fer. Quand tu prends le mot révolution, le mot révolution dans le sens social, en fait la révolution de Chartier nous disait ceci, on ne peut le définir qu'au moment où elle se termine, c'est-à-dire que c'est le lendemain de la révolution, les conséquences de la révolution. D'accord? C'est-à-dire la révolution, on peut dire qu'on est dans une révolution au moment où on rentre dans un processus soit constituant, soit dans un processus démocratique classique, ainsi de suite. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans une révolution. C'est dans ce sens que je suis d'accord avec vous. Et puis il y a un autre mot. Ça m'a étonné que notre collègue qui a fait un peu de sociologie ne l'a pas cité, mais je préfère le mot, nous sommes un processus révolutionnaire. Alors on a ni totalement dans un mouvement social, ni totalement dans une révolution parce qu'il n'y a pas la fin de la révolution. La révolution avant tout, c'est la fin d'un cycle. En fait, moi je préfère le processus révolutionnaire.
Le processus révolutionnaire d'aujourd'hui est caractérisé par deux choses. C'est l'éruption des singularités. Qui dit un jour, un jeune homme qui n'a même pas 20 ans, qui va dire je suis pour la séparation de l'État et de la religion. On l'a vu. Qui dit pour un jour, nous avons vu des gens qui ont une orientation sexuelle qui est complètement cachée dans les vies, ils arrivent, ils assument. C'est une éruption de subjectivité. Qui dit un jour que les communistes, il y a des gens tout à l'heure, je dis, moi je suis communiste. Il nous a dit, un vieux monsieur, moi je suis communiste. Oui, je suis communiste. Ils s'assument. D'accord? Donc en fait, c'est cette éruption de subjectivité. Maintenant, le malheur de ce processus révolutionnaire, c'est que la subjectivité et la singularité ne font pas de politique. On ne peut pas faire de la politique. Il faut une organisation, et là je te rejoins, si tu me permets de tutoyer, qui va canaliser, qui va objectiver nos singularités et nos subjectivités. C'est en ce sens. Comment faire pour objectiver, rendre objectif, palpable, tangible, l'idée des uns et des autres. C'est en ce sens que moi je préfère le mot processus révolutionnaire. Nous sommes dans un processus révolutionnaire qui n'est pas fini, il ne sera pas fini. Mais alors, ceux qui sont morts, qui vont partir, ils ne partiront pas. Si je dis ça, je l'assume encore. Ils ne partiront pas comme ça. Donc, c'est processus révolutionnaire, c'est faire de la politique, c'est s'organiser. Comment s'organiser? Je vous laisse le micro, mais ça serait intéressant de voir votre opinion.